Evo, došlo je vreme da se ubere džinovski paradajz, proizveden 2015. godine u našoj zemlji, u Plasteniku, u organskoj proizvodnji. Radi se o sorti, kao ste u ranijim prilozima vidjeli, radi se o sorti koja je organskog porekla, dugo na našim prostorima opstaje, relativno otporna i rodna sorta. Visokorodna je, znači po struku daje više od 7 do 10 kg bez ikakve intenzivne prihrane, znači organska prihrana, stajnjak, stajsko đubrivo na jesen, ilja, i nema nikakva prihrana, odgovara mu taj sastav zemlje, nema dodavanja veštačkog đubriva, niti prskanja, niti zaštite, niti bilo šta. Jedino što se radi se orezivanje, znači skidanje lisne mase, da bi moglo da ima provetravanje u plasteniku, da bi mogla cirkulacija vazduha da postoji, da bi se izbegle bolesti tipa botritis, plamenjača i sve što napada paradajz u zatvorenim uslovima. Ovdje imamo jednu bogatu rodnu granu, ima dugačke internodije, od lista do lista vidi se, znači, veličina i krupnoća, znači svugde rod. Ovdje malo dosta zagušen između kuće i plastenik, tako da nema dovoljno ni svetlosti. Evo sad će vidite, evo ovako ovdje paradajz kada se ubere, znači lepo odvaja, da vidite kako izgleda kad se poseče, znači zamiće, krupan je, ima listnu masu, odnosno malo vode, ima u sebi, znači više suve mase. Pogledajte njegov presek, znači nije forsiran vodu i nema tog zelenog prstena kao kod ovih domaćih paradajza koji povuku na azot. Kao što vidite, znači bilo koji paradajz da uberem, nije to samo jedan, nego bilo koji. Znači plod je krupan, masivan, od 700 grama do kilogram i 300-400 kg. Presek je svugde isti. Znači kao što vidimo, džinovski paradajz, rod 2015. godine. Iz njega vadimo seme za dalju proizvodnju. On je izolovan, u blizini se ne nalazi nikakva sorta, niko ne sadi paradajz niti bilo šta slično. Ima suvu masu dosta suve mase, za razliku od ovih običnih paradajza. Ima osobinu, dobar je za zimsku, za sadnju. Zašto je dobar za sadnju? Zato što je dobar za zimnicu. Znači može da se, za razliku ovih hibridnih paradajza, može da se oljušti ceo, tanka pokožica, perfektno. Pogledajte sad. Lako se ljušti. Kao što vidite, što bi rekli ljudi, peskajiv, rosi, mek.
i kvalitetan. To je to.